Ej, zdravo, Johnny. Što da ti kažem, država je sranje, mislim, znaš kako je. Ne zborat po nadvor, vesnici čitam, to sve haos, idem u ova. Pred ova što se instituciji sobranije vlada, toa mladi, toa stajle šatori, toa stajle na travata, toa trava, toa, pa travata ke se upropasti, toa trava ne raste postave. A zašto? A trava? A nema trava, mi mladi ovaka što vika Johnny daj najedi, nema trava, nema ništa i onda Raja, ova ti je znaš kako, onda se nervirate, onda mora da ispoljava to, onda imaš neredi, imaš štrajkuvac, revolt, ja ove kaj mladite imaš. I u srednoškolci, ne možeš trava ni za lek da najedeš. Pa ja da sam se na toj tamo što je na vlast, ja da sam puštam, ako je puštiš trava, onda se smiri atmosfera, se smiri sve. I si vidio ti nervozan nekoj ko nema sve, ovaka neredi, pa ki ima neredi, jebi ga, si go barat sami. Se sekna porano i Isus go zatvorio, Isus od Lazaret, Isus, i sekna, daj, što ge puši, kaj, pa ker se ke ima neredi, normalno. Ali ne ovo na trava, šatorite, pa stajte gi na asfalt tamo ili idete u Sopće negde, pa so ženska, ovaka, mislim, koji kako svaka politika, ne me zanima, ali trava treba da se pušti. To je, Johnny, izvini, imam neko na snimanje, vrzam, izvini, Johnny.